gue nungguin lama bener. Nih, mit meletok pesanan lu. Jangan lupa lo minum. Ini tuh minuman khas orang Betawi. Ntar, gue ambil plastik dulu ya. Oh iya, jangan lupa ini mit meletok. Sekarang udah jarang yang jual. Kasih tahu teman-teman lu kalau mau beli ke warkop aja. Yona sono, ntar lu dicari namanya lu. Aduh, Sidul gue tungguin lama bener. Untung dia datang.